د سنگرونو اسمریا الله یا دوا درا پمینا لیونیا الله یا دوا درا پمینا لیونیا الله یا دوا د سنگرونو اسمریا الله یا دوا درا پمینا لیونیا الله یا دوا درا پمینا لیونیا اللہ یا دوا ویت د مسلوم لسکر خوائی ہر یو درد من لرا دوائی د مسلوم لسکر خوائی ہر یو درد من لرا دوائی خود دشوند لرا خسیا اللہ یا دوا وی درا پمینا لیونیا اللہ یا دوا د سنگرونو د سنگرونو د سنگرونو د سنگرونو اسمریا اللہ یا دوا درا پمینا لیونیا اللہ یا دوا درا پمینا لیونیا اللہ یا دوا سہر تشکیل درب لپارا ترانی ولی دحق لارا سہر تشکیل درب لپارا ترانی ولی دحق لارا دحق لار لار ویا اللہ یا دوا وی درا پمینا لیونیا اللہ 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 د سنگرونو اسمریا اللہ یا دوا درا پمینا لیونیا اللہ یا دوا درا پمینا لیونیا اللہ یا دوا تسلی بیان پمنڈو کڑی تا یہودیان پگنڈو کڑی تسلی بیان پمنڈو کڑی تا یہودیان پگنڈو کڑی وید غلامانو یہ مر گیا اللہ یا دوا ویدرا پمینا لیونیا اللہ یا دوا درا پمینا لیونیا اللہ یا دوا د سنگرونو اسمریا اللہ یا دوا درا پمینا لیونیا اللہ یا دوا درا پمینا لیونیا اللہ یا دوا تپ کفیرو چی غور سنکڑے دغا سر مخی پشن تنکڑے تپ کفیرو چی غور سنکڑے دغا سر مخی پشن تنکڑے رب دینا کم مکڑا سڑ گیا اللہ یا دوا ہو درا پمینا لیونیا اللہ یا دوا درا پمینا لیونیا اللہ یا دوا درا پمینا درا پمینا درا پمینا لیونیا د سنگرونو اسمریا اللہ یا دوا درا پمینا لیونیا اللہ یا دوا درا پمینا لیونیا اللہ یا دوا یو دی چنار چنر سوانی دا بلدی اغداش در حیبتی دا یو دی چنار چنر سوانی دا بلدی اغداش در حیبتی دا دمستو روش سلمیا اللہ یا دوا وی درا پمینا لیونیا اللہ یا دوا درا پمینا لیونیا اللہ یا دوا د سنگرونو اسمریا اللہ یا دوا درا پمینا
لیونیا اللہ یا دوا درا پمینا لیونیا اللہ یا دوا او پتنگ غرنو کی اسیگی پگڑنگنو کی اسیگی پتنگ غرنو کی اسیگی پگڑنگنو کی اسیگی وی دغرنو بازو قبیا اللہ یا دوا وی طرف منا لیونیا اللہ یا دوا طرف منا لیونیا اللہ یا دوا دسنگرنو ازمریا اللہ یا دوا درپ منا لیونیا اللہ یا دوا درپ منا لیونیا اللہ یا دوا او صدق hasham دس کستایم بغیر لطاق پر زن نپایا او صدق hasham دس کستایم بغیر لطاق پر زن نپایا وید جن خزن لارس پر لیا اللہ یا دوا او درب منا لیونیا اللہ یا دوا وید سنگرنو اسمریا اللہ یا دوا درپ منا لیونیا اللہ یا دوا درپ منا لیونیا اللہ یا دوا درپ منا لیونیا اللہ یا دوا وړاندې کیږي په ډیره مینه د حقسار سټوډیو لخوا دا ښکلی شعر په آواز دی د محترم ورور عصمت الله جرار او شاعر دی ډېر محترم صادق هاشم والسلام.